kaze bakunzi ba Knowledge Talent Burundi, tugomba tubahe ukuntu ushobora kujya abona turakora utu application muri TikTok, hano murahabona, ariko tugiye ariko kajya gasinye watermark, kajya gasinye ka TikTok bakadanja, dushaka kubereka rero ukuntu wogakurako kajya gasinye ka TikTok kakavako. Okay, tuje muri Play Store, application yitwa video download for TikTok no watermark, kire ouvrir, on a kiri télécharger, tuja muri TikTok, tuye muri TikTok, on a Isa Classic, dushaka kuyitesharja itariko ijya sinye. Tuja hano kuri kantu ka share, hano murakabona, copy the link, hano murakabona kano copy the link. Urahejeje hejuru harakweretse kiri kopye, bikuremo uje muri TikTok download. Bireke ivyo ndahanditse past link and download. Link we past. Hanyuma ca dufyo ndahanditse download. C'est fini, yamaze downloading. Ureke checking all, bireke bize gato connection. Hanyuma ahanditse view, cufyondako na video ngiyi yaje. Wabonye katasinye iriko, ducaye tuje muri galerie. Muri galerie turayibona ngiyi ya video Isa Classic, murayibona mwese inyiriko. Murakoze, muhandaye mukurikirana ibiganiro.